anga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tumatanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke u hufanga mua i he talamalo e whanua mga he talawhatapu kutope, whatapu atu pa mihen. Talangata e teo whai ki tō oma, o ka atai whainga maari e koe ni, ke whahoko atu mo polo kalama ko ia whatu whanua whaou ki huken. Ai ko hiheni pia mo e Eke Minister ke whahoko te tau polo kalama ko ia. Ki ahoni pa mo i whatawange ko ongo lere ia te pe polo kalama ke te ki motol. Ki a bina pe ka whetu te ke lawa whanongoa mai ai. Ai tau polo kalama ki he hoatani. Taim te tau peko whiwhia ki tai lere Minister i he laine hai a ko ma talanoa pa moia pe mei Hong Kong. Pimeni malo tau mau e pongpongin i hena ka koe hoa tā whaken i heni. Mō whiwhiha ke pimeni pe mo e whalau ko ia mō whahauka tu ki whitu kana. Malo sauka, malo maka mari. O kore te peke upanga te peke wata. Koe pongpongi o lulu ni i Hong Kong. O tu whalau atu whakai mato he whakahe ma. E pia kataki mo o ku moto mai. Ka ko seo na ngarisangi ke to ki hoangi ki to apa ke to ki hufo o mai. Na to ki lele yang ai fitu taki ko. Tu be ko me pe internet ka ko ke ki log out nge pe te hu mai. Okay. You take
Kanga mo ki katape ko nga he ku ke ko ilo ipe ko ke kapau ku o ku ongo mai ke teo o ku motumotu mai ne ongo ke teo ko tui tatau pe mahalo mo whanongo mai me hena ka ko nga ke maki whatonton ke te ki lele yang ka te lele tau polo kalama na whai ku lele te polo kalama ka ke ongo atu ke motol ka ku hange ka lau te tai lele ki motol ko tau pe ku mo osi loton ko rai fope mo kamata mo to lahi mai ni pe me Hawaii pe mo Amerika lahi pe be ni hen ko fatonga fo mo kala no mai pe me Australia pe mo tonga New Zealand ko di mahalo ku me ko pe fetu ku ke iai ko ku ko fe ba kai ke ding mo tol mo kau mai to lahi mai ke ta programa i he hotani ma tol fo ki New Zealand o ku ko o weekend pe kia fugeni kamata pongpongi ko tu mahalo pehe pe mai ai fetu la tu ke Amerika mo to ki nga tola to ke aho fi ta pa mo to ki fahok ko mo tol ko ni i fetu ta fa deadline ko ni ki heni ko ai mo tonga kamata fo ke pe kia pongpong ke ngai a malo lo i o lele to ai o ke to tu monite to fo ki mai ai ka ko o New Zealand he dai ni mau potokanga ke fanki matang malo hipe kalau ane uha ahoni uha mal de mau pekia havili pe mai uha i weekend ko ni ka ku hanga ko lau ko me fa be fa ngatu e matangi o ku ka ge hapal pare mai ai ko ni bimen fefe da ni ia Ai tangi ya sol. O ku ongo le ya tuen pe ku. ia mo sai mai na da ni mi bimen o ku wong le mai Ego ahoni foki hangi ko o fatana na ko mo tari foki be. Oye. Mo to ki vaka fia, ma ga to ki i vaka fisi pe weekend. Koi. Pipende to ki foki mai mahalo da to ki hau ki he i mo whataha pa mga he mātuunga koe ho e wholau mo whai i he konga ki mui o ta polokalama. Ta ko loto mo ke ta kamata to ake polokalama a ki ai ngahi ta te foki peki whare area o sio ke ngahi i siu mei ai ke ngā ke whai pēha whatala noa ai. Na ku whanongo pēna e whakahoko ai press conference ai paremia malolo pe mai ka whawhawhonga minister malolo pe ka whawhawhonga ko ia o ka kai koe ke na i kabineti na ka ke u mao hawhainga maari ke u mao ai whakau ko ni ka ku whanongo pe he ongo ongo na e mention ai nau e whi issue e taha na nau kai ke nau fie maari pe ka nau mention pe ke ilo he ka kai whanua o ku nau hoha ke tuunga o kui ai kau tare kita ngā he poate ngai business e ple anga ia fa malu ia te koe koe minister o ngai business e ple anga ai koe koe na o mai i he ongo pe me tonga koe nai whaka rea se sovaren fa tap tolu koe nau hoha koe ngā koe tuu koe ai lao koe ki ngai business e ple anga kuptaha wha kuptaha ua ai ko mai ki ai kau tare kita toko tolu pe kai te laka he toko fitu ko pau ke nau iai i ngai businessi ko taha ko e whanofo ai kau tare kita au ke tau tolu ko taha ni ma uloaki ko pau ke whakataha kau tare kita o kai ke te si to taha mahina e ua ko taha ono ko ngai mawhai po ate ke whakalere whalerei whakalakalaka ngai business e pure anga ko toa ngahi kupu koe ni o ko lau atu o ku mau ko toa ia i hene tuu ko he aho ni ko hinga he koe kia haka tare kita ia ki hapo ate e pure anga pe ko loto ke address ate issue koe ni ka koe ki o atu ka te koe koe ha ho wakai ki ai ko hinga ka pau koe tuka ki u mau ai e lao o ku mau e lao ai ka pau koe koe tuu ngā ki ai Mamai lao ke te mamai lao ke te a whakawa ke ta ta me mamai lao. I ka kina mai pina to o whai na opinion. Pea,
Hokole na opinion ni kita mai ba la. Kana whakakau una ko ha mai e. Ko mena tu tole na ho ha mena tu ke e more ko e nga fai tu so wa te o more pa nga lau miliona kakai. Mena tu tole na. Ai ma ko na ho ana tole ko e ko na ho ha ke na. Pangki pone ko ne ka ko po te. Uncalled for. Ya we ko. Anga ka ule ka vare. Ai ka pau ko anga no ko ha. Ko me ko ni solo na wo si le a ke au ye ki mo a pe ngai press conference. Ko lo tonga go through a ministry ya no review. Review ai ngai mechanisms of ka pale da ke. Ngai public enterprise. Ko ha no uhinga fai u review ya. Ono hinga he mahino mai o kai ke malu ye interest ya shareholder. Vai shareholder ko kakai. Pai tu ni ta bebe tau pada no ke uhila ko uhila oi ongoing problem ya where asimai ko ke ya nga we ya o hinga lili na ya palani mai me ko hinga pada no ke palani he ko nga na pe ko ha ko ke ko malu ma tong uhila moi mate uhila ko tali na o mai solo ko fu motua ngai fu misi ta e wa ni ma ko fehu i ko ai o e ka ko o ko fehu i ana o vale be ko ta e wa ni ma ke maka tuunga ki fa ka ta ko ai ko me ko le tau ke minister public and price balolo e ki tai mi fo ko palo pare ba ko ni o tai mi u fehu i ko ya to dia o ya bai fare area Pate bawa o te kiai. Te koe u palo pare ma hala moha palani, hala moha mechanism. Ai ko lo tonga fai review e solo. Koe mea koe ke pe mago e lau e kupu iwa katoa e mawhai aku he minister. Kupu iwa lau. Ai ko kupu tahaua kona mo kupu tahawa. I e discretion a minister kene whakatu hapoa. Kene protect their interest. Right now, under the circumstances, under the public interest. O lo tong fai he minister ya no fatongia ko no review pe whakapoto a fonga ngau lo tong le le tai. O si ko ngau ko ni o ko ngau si. O fai pe interview e ka po ate. Ka ke whakakau ge whakakau ko. O mo pe he whakapoto. Ke ai fu ministry fe unga me ta 0.5 miliona whakamore ka na tolu. Pe ai mo poate ta 0.5 miliona. A whakamore ka ginau. Ke nau whai pe foi mea te tau e solo. Ko hono monitor o ngahi public enterprise. Pe unau mui ke business play. Pe ke protect the interest e kakai. Pe ke utua ko poate ha kakai o kumama. Ke no tonga pe nau lere ko alu alu whakatoke lau. O hai pe utala mai ei, o wai mea te mao e tau silini ka pau te tau wafi o alu whakahaki. Afi alu whakahaki. Roto pele whakake unau whanoa ko ai mea. Koku hinga kai ke hapalani. E mui. Ha business play. E ku alu ate mea to e lahange whakamore. Lahange ututuni hala. Ka koe lau miliona ko ia solo. O ku lau miliona ko ai ne fua e ka kai to tontu. Ai na ku ne nau whakatau e waka koe niu wakai. Ai koe whaunga mindset I motu ai a koe. Ta whaka pe ko mea koe ne maua e tau whenga maari e kita. Albuga feila. Tu koe tia whaki. Whakatau e waka koe tongiaki. Koe mea koe ne ala lele ke se ala tuga feila. Tu ke ta whaki. Ka uti he peke tau whanoa tau wahatau responsible ka tau. Kati that I'm gonna tick this all out and demand accountability. So kai te ke he fonga nga we gonna fai he minister. E me gonna asia go he famtara.
ko ga receipt ia ke ha fainga pala ni mo ha fainga to ni rules and bosita na ke ne drive ya ke nga weba mo na fonga ti space sili ni he ko sili ni te kui ko sili ni to kanga tu pau mana tu solo o ma fa me go ni he go me na ko vinani te mo pa pau mo loto ke pure i le tu pau ko me go te ko hanga o to kai hata hau ne vai nga gitu ko no fare mo ni bea papa o whoever o ta mala mo vai nga tu hau ko ya me to kai be fa papa kono ai mo ni o ko fa papa yang ai ko fonga ko nga pagi na hanga fasio ko he dai ko na o mai ko ai ngo o ku mau ko la pau hanga sto mai la ko ai public enterprise so sio ki ngai kupu ko na quote mai ko o pa ke ko ai tu ko ki go bakai pau ia hange ko me ko ke fa matala mai ko la hita ia o ngai kupu ko ni o hange ai mafai ke administer public enterprise ke ne toki fai holo fili e kau haa fo tu ai mea koe o koe ki ha kupu ia e whakapatonu ke ne tala mai kua pau ke iai ai kau tare kita o i ngahi poa te o na te laka he mahina taha ai ne tare kita ai e lewa koe ne tu anai koe ia o ku malawa pe ia ke he minister i ho wakai ke ne fai e review process o tatau pe po hano fuoloa ba doki si o lewa pe fotu hapoa te pe koe ai direction e alu ki ai public enterprise ki sai hanga ho au ki lawa ko ia sol ki sai hanga ho au ki lawa ko ia tai mia wanga ni lawa tu ni mai ko me ai ko pu lawa ko na ko discretion i he whakakau ai minister e ne whakotu hakau tare kita. E le lei, i he ne whakau e le lei o ne whakahoko whatomia. E malui. Ko na moni o nei ai stolo koe. Koe mahalo koe aia koe nā koe tokolahi koe. Masi solo. Ko te utat. O rewa pe. He ko os whamapopo mea koe. Wai public enterprise e taha iau, ova ni mamiliona vahenga kaunga. Te kei ke lau gai nau benefit pe mai nau vahi, onu ia. E koe vahenga penia ko tā noa ai. Tuku ke he ange, a e nau ngahi allowance ko e nau ngahi moi vahe pōnasi. Te o kai ngai tunga whakamaya solo, hange koe ni. Ai CEO ia na review ia he pare mia ko ni ngau. Ai ko performance appraisal. Kani hanga ia pase a CEO ko ni with high colors. Pero ai pa ko vahenga ko ta ki ro manda ni ma. To award ene presenta na wanima. Ko ne bonus ne. Ai ko presenta wanima ne va. Ka ko so au ka hon wa fe wanima. Te ke hu mai ai whamatara ati tai wa taha wa tolu wa wha. E marama whewhi ke hoko ka CEO, ka whai le reho whatukia, ka ke mau mai me whapangai. O whamatara, marama whewhi. Ka hau rewa, ai minister e kono ke mai. Hau e tala mai nei, whaka o whawhai ni ngau. Ka ko lotonga kau taha koea, o ka nge kou taha no, ka nge kou eke kou ke pure ko HR. O mo whaton hea i whewhi. E hanga he pure anga o ata supermarket. Wa whonu no koloa. O ata mo wahenga. E mo whakalere koe business. E maa wahatu. Ka vilo mai ai tangata e business i o se tausi. Kei maa ka kato pe mo wahenga ka koe jaha koloa i loto whare koloa. Kau kei maa pe mo wahenga. Kei wahe ka kato pe mo towe. Kau ose koloa. Mo te mulau e koe. Ulau e koe kai hae hoa tā maari.
ko hono mo ni o ko fa ma po pe me ko ni pe pau pau ke ai pa hinga hol tanto ai ko ko ngai po te ni ai te fa ta ai fa ta o ka pa ne la fu la o to ta mai na o ai ko ta pe ko hu ngai fa kau intention ai ko tuo no he tau ka pau e ala ko to ta haua ka pa te ala ko tuo wa fa le ka pa te ko ni tuo fitu tuo no a ko foi vai ko to pe ko foi pate ko to pe vai vai no malu ta al no abi ai ko me ko ui ko ta ta o ko ai ko fanga mindset ya ko fe ma ko hanga wit au e o fanga ta ko te me ko vai pate ta ro ku e fa no he e fo ka va ko ka fa ya no fo pe mal coincidental pe ai ko ko minister e faia ko fa des mo ko dispo ainda tau ko minister paprikena ko si o ke luxury o enjoy e funky part time setting ai ko foi e va fa mo pe a fe mai ai ki fa ta e fa ka ka me ko ni solo ko me ko ni ko me mo ko CEO me ka technicale ko ngau he paprikena price ko na to ria wai tau ke ko kau poate ko he kau poate they have no clue about the industry and that was still for like in there ke o mai poate o ke nau ile na to me ke business ke na mai na to va inga ai ko fenga ka ko tu ko ki ya pare mia ta mono ni ka mi sta mo ni ka e kai ko ke na fai ha ma tu ko o hu mai mo fenga fa ko ko e me ko to pe ko e kau e tari ula kai ke o amana kai wa henga e tamasi o e ta o go fia $500,000 o ke o ye ko ne folo mai pe ke misi wila ke moi ba moi ka ka te folo pe ke mate pe mate ina ko ta whole ko fu ka nga we as a whole o na te nga we aki pare o ai ko fainga mindset den ko correct pe o ke cabinet motua ba mai o ma le pe te ta lu pe e fuloto hala fuloto mari fuloto kolo e fuloto fare area Ke fe isi fo ke ua ko si o whatonga i me whamatala ke o mai. Ka pau o ku lalahi pe he ngai fu wahe ko ia ai kau CEO mo ka kai taki ko ia i ngai business e pure anga. Te noa ko ke o te ai poa te ai ke na wala tu na dolu te hirifake atu o ku totonu ke lahe wahe lahe ngā oe. Ka pau ko ki wahe si i pa tau pātu i lewa sai pēa ke kini hake pe tau mua goe fe unga be mo ki i wahe whakahoua ku atu he pure anga. Ka pau ko ngai fu wahe ku pehe. Ko hau te ai poa te ai ke te o mai atu e whatongia ke lahe ke lava o justify ai wahe ko nau whai. Ke nau whai ngā ue ko ia i he tawhaaki ko ia. Ko ko isi ue taha ko o whai ke si o. Isi lewe taha ko he ko mau mention he taimi ko toa be talo ho mau huke pure anga. O lava ke ilo he kakai, ai ngahi mea lahi, ngahi poate lahi poka ngahi, ka kau taha poka taha o kai kia hari pot ati tae wanoa wa taha o koe wani maa ni, na tonu ke tau be, te kai ke maa umari pot ati tae wa wha wani maa. O ta satu reo, sai be ku, pe koe wa tolu wa wha, pe ake ki ofi mai, koe ngā marwe te ke maa e o mea tani, ka kone hau me he wanoa wa taha o ua. Sa tatori o fu, koe ke tatoni ke hanga ka kai ia o ke nau tui na taka whainga whamata koe hau ia koe koe palo pare mai ko hingai koe ke lava atita o whakakata hono whatongia e piwen. o koe ati tae koe ke ne lava whakakata palo pare ma koe ni ko matui solo o o foki i he whare area ko koe
e ko mahino ko ka tiao e ngawe ngawe me he whakamatara panga o provide e ka Oi. ka ko uhinga ai whainga ka ke nawa ai ki au koha instruction for kia ko ton ke direction Miami whare area ke oa te nau tari nau tauria ke whakamao opo mai he koe whakamao opo koe me ai o sikana tula pe he koe uhinga tu ai koe kai ke iai koe ai le ko ai wisi he koe no inga koe konga tari uia ai o so wa peni ke mea koe ni wa taha wo nei mau whataha poate e wika te ua ki moana e pehe mau mai a kai hopa toi kuiri mai pehe ati tau koe ke reconcile ke fika ne pehe ke lava ati tau tala mai ko fe mea tonu o fe mea kala ai ka ko kwango whakau kau pehe koe tonia ki te tare ati tā ia o hange ko taria ati tā ke nau fe o ngoi ia au te tonia koe ia cut off date cut off date pe ko ne au pe ke ko unable report mai hokore mai ko issue a criminal investigation ko ke te he kono solo ka pau te ke ngau e kau taha multi-million dollar investment ko ho duty of care ia ke whakapapau i o mau opo e tau mani koe ko hapaanga ho kui ke whai ria pe koe o japa ka whiala pa te alpe tai ke tai ai ko me ko uhinga ko ki ai o why mindset yo ko pero solo ka pa ya ta ho kai ke ho ke ho ko me ko toni avia si ko ho a wi ha ko nga ko jo mo yo kon fa na tu pa e fika pa lotu pa mo la de pa lao ke tai ka ko si ko ke hanga ko ni mindset ya anga mahin ko to nga fa fa wai fo noa ka ko sa ia e solo he mahino mai ka o ko ke nau mana tu ina ku nai ospe ko mahino withdraw na fio ene fala la direction ka mo na fa ka o ko fonga ke fo wai fo noa ko pelo ko pelo ya ma po po fo noa e lo na ku no fa o fa ka ke ko ki sistemi ko nga he ko tata pe po pa ha ka ke ilo foi to go no le ma fa le pa le mai ka ya nga pa fi o mahino ka te au una ke tala tau pe ya ko me le wa ko e ka le ke te o mai e ka nga fa ka ke ke to le me amanaki ai ko mo de la ko Filipe ke muy ke amanaki ke hatau ko winga amanaki ana tolo ke mau alwa he na foi to fe tui ko mia solo ko ta ha mia na pal parema hono moni o fe na tau na finga ke ba malo pe ko nga ko ta ba ko no moni ko u fai hala ka to ko nga he ko nga la he patseti ko na mau pore ko e to tonga ke u mo u ai na pa ho ko ke la pau pe mo fitu po inval milion na 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 doria fatau se aki e pange fala la ka ne ke na o mai na tu fale ai ko ngai mau ko re ke ko mau la o yo o to tonge na to kan ki ai ngau e ke sili ni ta ya hando proper authority ko ja ma fai e pare mia mo ni kabineti e na tu ha o Spain ha sili tai practically approve fare ai ko winga e solo na ma e supplementary pathetic fare o fa manat ke pare mia mo kabineti o winga ya ma fai e ma wala ka sili ai tari ke pati ai mo pare o wa sili ni
mau pau ke mau fo mai Vale. ai ko no mo ni ko me ai ko tonu e ko ka to mau lao ko mau lao ko mo re tau sili mau lao e pe mau ke no o vai na tolo e ke pate o to ma fai ki processa ko nga ko na tai fai ho no ai ke o falo to ma mahi pe ki o na ke fa pe ka ka sai pe ke ilo ia ke mai e na ke no fo ke ko ha ke ko dimension ko ya ko ha anga we dimension ke fala la ka inga o e hagi ko mia ke ka polisi le ka ta ma te ka mahi no mai ni o vai ele me ni ka te ke pe ke la va o maku pusi anga fa ko ka o ya e te tau be ho no le o ka te ko no fa ko ha e no fa ka hili nei mata a ta fi mari e ko haia hafu ka no pere to to na na ministra na fa fiski mo e voto no por e ya o me o fare aqui o feina ai ne afio pa ko ka fu ke ta me na loto i pege o koko ka me mi pa ka ko no hinga ko si o pa feila ai me go i e hanga ha greva ka ka tu pa ki na ga i me pe he to ku na sai no falere mai por anga falere mai ai go anga e ko me go feina ai por anga lo tonga me ka no pere ke vari mai ke ka ko inga he ka pau te na saksi e ngari ko vire vai ne ko inga he pe he le va ta ko huinga ne intervention na ia ko inga ko ne me fa fu tu pe ya an o kau ha kai pe no hake ka no pere ni o pe ke ma no fo ai ko si o ku he la mari ko via lo tonga mau tu ya mau tolu o fe mau ke engage ai tu i hoko ene mahino e ai anga whakarere pore anga ka aho koka ke taloni ene mahino e ngai ka hoki mo ngai i function ngai kong ai misi pe fai ngo fuang ke ne me ko fai tu ene mahino e foi mechanism or governance mechanism o ha ka no pere ni mo na fe ko ke ia ka fa ai o yongo ko vi gawe foi pe na press conference ke tau mua kono ate ai e kono moni e solo ko idea ko ni na to ai pe e pare mi a o pe ke wike ko ko no ke fi kabinete ya o e makatunga pe kabinete ya composition kai ke ka ko poi ni ko hanga o hake o kuna hanga taki tau hala fono e toi maalunga e na tala tau ke ni afio hange ko ni ti wat fa ta ko ni so ko kulau ko na kulau ai ke ho e ko na fa ma we na ko a ko ya na pe ngau ka na ka pe kala he ko ku hinga ke na ku ngo o kai malo e fonua e hange ko ngo yo o fe hu ia e hau ko hange to fe hu ia ai anga e mahino yo ko la he o me ala ale ko e puranga mai na o ta foka ke peo ai tu ni tu hau kai o mai ki fale ale ha we mono right off ko o pesete wa nima mo interest ai o ngai no ko kai ko tu ni ke na fai pe ka pa ko right off ko nga right off ko ya right off mai mo sia ina ta malo ne o ala mama o pe ai ki yongo mana ki yongo Yongo le ai que finga que foi como valerei e vai que lerei a ko kuinga ko tarange ke mo wo motore o te moto moto he to ki solo mo viveni o ya havare alu alu ya fai tu uni ke alu ka mea ko ka to ki ta mea kau ko ki pulo to mama ai mai no mai te so hanga ko ni solo ko what me ko ni lai talo e no hanga o hake pa ilo ko te ke
ke confront ya na nga nau tala no mai fok nau tolia e kulau no te ke nau tala no mai na to ka haka uinga na kulau ai ke o no ke ke mauhanga tala noa issue goia I mua he tu I hoko e solo. Ai na gongo ko ke uloto o pai. Winga o ko ha ke pe me pinga big kai ve tu fa molu ko ngo ya pito ke me a pulinis kala ni. Pa mau talanga ai na loyalty. Na gongo ya. Kai kana wa upe o he pakau ke mahino kana to ke bia kapau ko haki ki ko au mona io e na pipi mo ya hina to ka ko uhi ko haki ki ko uhi ko ni asio e na kuri le wana to e uhi ko na to ka pe le para ya ko si ko ka te a wai maure ma to ma ne me pe au para la ko ma to ko me ya ki lalo e me vale kuri ka to piloto pare are kai ke la wa ya ya kai ke koe whainga metafoa ko pe o ngau ea. Ka koe, nei, ai pa ngau ke ui koe. Pulari pakata here, kai pe ke uira puka hai whai ua, kau uira peo koe ita. Ilo peo koe ita, kau kai ke uira koe haa no ui ngā. Kau pehe pe, kure au koe ako, koe kuri koe ita. Kau kai ke uira koe haa no ui ngā. Ako kaha hua koe ita, koe koe ngā koe COVID na pai ka au. Koe nau tala tau ke ne asi. Me na ui ngai ia. Koe ne ve. Me a pea uru ka lala. Katoa me iai ki lalo hifo ai. Kuri katoa. Kau nau kei whai pe tala tau ka te. Kai whakakau fukia e pimene oku mahina hatai nimi. Oku kei tala noa lahi pe ai kakai e whanua e kusaifu ki social media. Ma'uene o mou kapau oku okay whare area. Mantui whaka o koe palaparema kusio kia kakai ia. Pe gui koe palaparema, pe gui koe haa. He koe ngahi mea kou whai whare area. Ko taim kou awe ai ke whamau anga. Oku tutu uni mai ngahi hopo e me he whamau anga. Koe whafoki mai umea koe ki whare area. Koe hape tutu uni kou mou whai whare area. Koe mea ia oku whai ake mou ngau koe whare area. Ai e kapau mo fia mau ke liri te mo liri e mo tori ngai tutun koe I whare area. He kai ke kau noa mai whamau anga ia I he tutu uni koe na mo whai. Kapau o ku mo tari whare area. Ke tari peri po ti ia kai ke ai ha. Kai ke ai ha whakamooni ha receipt poko ha ngai whamatala. O pehe ku sai pe na koe na maa koe konga ia ta o teke lava ai tokolahe kakai ke na whanga tari. Koe tala mai we. Na mau pe ngā we ia. Ia na sai pe ngā we ki e pa anga COVID-19. Mau katoa pe umea na e whai. Ka koe eke tu e mai uwhakai ki koe umea ia. Ko whee umea koe o koe ke maa wa mea pehe ia koe ngā. Ko ngai ia ko apa ko ai koe ke pehe e pehe ni. Awe ke he whamau anga. O koe whuku me palapare mai ia he koe u. Nau se ho mo ngai hopo mo tōna mo eke. Na tala mai o whai pe mo tōle I whare area. Ai a mo tutun ko ngai mea ko whai whare area ko mo tōle pe mo tutun ke ngai mea ko I ho mo tōle tutun. Ko taha ia u konga u sio te kakai ko palapare mai he nau wakai atu. Even ka pa u ku whakonis tuton pe koe ke whakonis tuton ka ko hape ho mo tutuni. Te tau whanonga pe me ume pe. O ia, mantu I ta kau pe au e palapare mai e. E ko hangi ia ko ai untouchable. Hangi ia ko pa ki te ke mau ia ki te vision ki ta mana. Hangi ia ko nau hangi pina to ko tua ko nau ni fola mai pe le te api lai. There was light. Let there be food, there is food. Ai hangi ia ko Paige. Kau fuge e ko ke sia. Te tau hiki ni mape hange ha vare. Ko vare pe fai pe. Ko kia
ya reason ya whamakatunga ni whaitutunian. Solo kapau teke sio ki hangeri o me fohe o isaine o kai e kiri ka rie o isaine te lau yoga. Ko kuinga tunga whakao pare gai pare. Ka koe asiria I na koe e pare aria. Mo ofa mai ke aha ki te homo te o te motu wange sea ko mi kakato ke uto kato ya moto. Kono winga uia mo pu mo loho mo pala lafa o mai o mai ko me ia ke fai ke tokanga pare. Ai wange lau miliona ia ke tokanga I pe mo de miliona. Tokanga pe ke o mai ne bubu ana. Ke fapaga ke fai. Pasi o ko fa mai o fa mai e fai ne a pio fai. Tau wan. Ko ke ha fai nga asinita ia ko fai nga. Kako na amana ki au ia o si ko ai foi liwe pure anga asa mama. Ya o une fonua ge mo ve ka pau ko na tulane. Ke na utala tau ge ya. Mana tu ko mantu ko history repeat itself. Ko tau na fo hako tu po aki kono tau I ho. Ko tau ia ko ne. Ai ko no. Tau I ho ki ke tu kono nga to. O tau te vilo mai tau ke foi laine ko ia. Ai fonga o ki masti. Ko tala fo ka sea. Tala ke se kawa e ka fo ke alo ave me la ma ni fama. O te no mai fale ale ko me ia fale ale. Pakai ngata ina ke kau ni fangu ina tau. Kau fangu ia ke tau. Ke merino motolonga motuloa. Pure tupo. O umawinga ke o anga pe ho. Ke au e solo ku kai ha interest aku ke hanga po malu. I have no interest ke hanga malu. Pene o pe ko hai na ufihi ko ke to hanga ko hai na ufihi. Paka pa ke te na tai tali. Ha foto to e cabinet ko ni ko ka ya. Ke au e ko alo hala to ko lo ko me to tono pe ke fai. Ke no fo ko solo pe na fo ko. Ke si hiki ni mate tamsi klinis kala ni ko lo to e ke mo fai pe. Au hiki ni mana to fai. O ko ha me ko ko ya. Ko tu I ho ko. Pai ke ngata na tau ke tu I lolo tonga, na tu tala tau ke tu I ho. Na ko lo tau ke whaka ngata whaka mea. At whatever cost. Pati tau lue tau tau ai. O te nau whakau na ko sire api mea ko ini. Kapau kai mo loto ke mo te whanonga ko reo whare area. Nea pete mo whai ko mo tamte. Pete mate vai a whare kai. Mate tamte I peto. Ko mea ko ke nau whinga holo ke nau tau wha. Ke ngau e ke nau e atamai ia. Solo. Ke nau aka whakangata. Ai mea ko tau kawe ke pure ke refono. Ke malu mo tolonga e kahau. E kai ke nau lau na to. Ke tau whiau I. Ko whakau whake he lere bengani whare area I pipen. Ki he lahi koe nga unu koe kau no bereo hiki ni mana toria mo pare mia malo. Loka ko mana tui whake he na live whake mea whake pare mia malo lohine lea wha osia ko koe os mahino ko ulungia. Na whare area whake o na tamuto whanongo me he sea mui he aho koe. Na mea whake pare mia one pehe. One pehe ke ko le whare ai pare mia fo o a tae sake ko le pehe ko ku toko ua pene o ku family. Ane pe koku whare ka te koe pare mia. Sake ke ona ke whanongo pe te ke whakawhalala ki ha no pere.
fai pe ko ata mai le rei ona ke fai ha me ko nga ke fa falala ke no pere pe ha wa te ni ko nga na ni me ko pe he ko na ku pe he au ko fo noa ta wa ta ai na ta ke popula pe ka ko ku hinga ko ke he ki mo ka ko ku hinga ko ne fare ia he time go na fai fe tong pare mia ke he pare mia fo o ona ke fa nongo ke ka pe ko hanga ku asi mai ko ke lo ko ke pe he ko ke lo ke pare mia e ko ke ui lo le au ke ne tu nga pe na ne fai fare ai pare mea malolo pe i kai he tu nga dai ni mi ka ko me ko fa wa le ko o se tala mai ha ta o e falala ka mo to mo tai falala anga ka no pere pa o pa lo dia pa na unu na to lo pa lo me ta ma ko na ta mai na tai falala anga ka ko nga o ko pe he pe ko ka no hinga ko pe he ai a ni ke ta mai to ta ha ko ka ta ma ko ka ho ik tai falala anga mo to bentang ke pare mea ona ke falala ke pe te fa ngongo ki ai mai pe ko ata mai le pa o tan palo dia pa unu atu ka no pere ke tama na hiki ni mafada ke fai lo fa ata mai le ya mo fai lo fa ata mai ko ma ko fai lo fa la ka ya ko sa lo ko wa yo no ni no ma ka ko ai fe hu ju lo ko me ko lo to Te koe ka koe ke te lawa te whamatala e lai sipe ke lai kalapa pe lai kalapa ke lai hati. ai Apa koe kona moni punga whaka ofa. Ka koe no mau u wha mai o ka pau koe mau tu wālau. He ko ngana koe ta mau wālau pe mau tu ria ke intervene. O koe pare mfuke koe ni o kau e ni afiona mo ni kalau sikalama. Koe mokoi e ne afiopa mokoi Peninsula Kalauni ke kau e kabinete koe. Koe foi whekau ia. Koe foi whekau ia ke hou eiki. Koe nau ki fie eiki. Koe mea hui na koe nau ai koe loto e solo. He nau kongo e apito e nau fie eiki. Nau kongo e nau fie eiki. O kui apito au e nia ke mea au totonu. O maalunga e nau fie eiki. Kai mea e tam Peninsula Kalauni. Koe mea koe nau e takai lo pe mo tau ha ke kau ke fai mohanga o hui foi hui ki foi fihi ko ya e hero na hu ha ki mam ko alu ko multiple ai go ne me avare go ko ki ya ya ke pe e sea wai maure ma do me lo ko ki ni ko ki he ya ki ha ke pe ga no ko ne me a u ka la pa tu ba de ke ta ko tu ko mau tolu ko ba e ko ala ke ba di ma ha mai e e ko lai ne ko pela mau tolu ko ni lalo ai kuri ka ko ke ta ofia ko me ta ko a fo ko no winga ko ha me ta hanga ko ki ko winga ko ai ihe ao o ene afio o nau tolu ko kuri pe fai ki lalo mau tolu ka to ai ta ko hange ko nau tu tala tau pe hange re ko ke nau fie kuri ko nau fie tau viven mal zai ke daki hawange o wai ngahi lao ko lo tu ke taki maha to kanga ki ai ngahi lao fa nga na mai ki fale area pe mahina pega de ke kakai fonwa o wai ngahi lao ia i mahalo ni ma pe fiha kumo osi na osi hanga e pure anga ia mo tolu fa fok ke fa wakai ke ko ngani o ku fai ke ho ha ke kakai ko nga fok ne tu he dai ni mi ko ke mo ma o fika ke palo ti nga mahina alpega no pelea palot ke ta fa ko e pau ka pau te nau o mai oku na me fa ke pare mia malolo mo me ton pare mia na pe he fa le area he dai ngona mo fa fo ke ngai la ko ni te na fa hu mai na tol ko la fa fa tu ya na tol ka kano ko la ko ni oku ya ngai me ai oku fe hu ia he ka kai
ange ko mo tala no ko ke ta hai ngahi lao fa ngang ko ia ko ke na te fa fo mai osko ni ngahi bribery ga na ho ko pa na tamando e lao ke ni ke hiki ai pa anga ko e hanga fa fo nga we ake ne campaign ni me wa mano ni mamano holoki mo e toko ni mano a toko ho fulu pe hanga ke ngahi me pe ko ngahi lao ko o hinga ki ai ange ko fi lao ta na be e kai ke to e o ia o mai ai me ko me fa ma anga be wa to mo ua fa ya pe te fo ka va ngana multipeiti na mo ka mata o ha ke fa le area pena kai ke na fa tari fo ke fa te peiti mo tala no mo te ka kano lao ka ko nga ka nga lao ko ni fo ka fo ka u lao ko ni he ku tala no ka pa te fo ka ho mai ki fa le area i he lao fo fo i tui ko interesting ai la ko ni ko la ko ni wa me de da sa tu ko ma tu nga o hinga i hono fai mai ngai fa mo ko mono fo ka me ga pau na palo palema ai me ko na fai mono na ta mai he bribery io na bribery he wa mano ta mono ya ai ke ni mamano ko nga o fo ka fai ke he ke ka gai ko interest ai o fai ai o me ko ni mono la ko ni o mono ma hai o hai o fata mo aki ai ke bribery he wa mano pa e fe le bribery he ni ala ko ni mamano ma triple mal bribery ai ko penga mono mari ai biben ko ka neo o so ka foki ka ma inga pe ke ka kai ko no ke na tala no mo na ma hino ka to ri u mai u la ko ni o ka we ngai la o pe hu ia Ko mea fo kia ko fa ko tau ka vi fa le aria. I mua o ma tala noa ka la raki fa mo henga mai. Ko hai mea ne fi tau raki mo su sai. Hai mea ne fi tau raki mo ko na ko hinga I fi mau ki fa le ia ki lao. E maha processing procedures. Ko mea ko na asu mai ko na hanga tu kwa ki. Ko lao ko ato ko ni ko lao ko mai. Commission na fa. Ko pe ko no ko tu ko ki moi. Pulanga ko ni ka te fa ta no commission na fa. Tamai na tu te na wa o me na to ko na la ta ko ko foi loia. Ta ko e ni to mo ni ta ko na foi la. Ta na fe ke na to mai to kua o vare ka. Ko venga ko me e ko mai ni a commission na fa. Ta ko ele va fa na ko te piriti ma winga. Ta ko fe ko fa ke tu ta mai fa na ta fa hela ka na to no sive to ni man. Ai pe to ko fulu ke va be. Ai o so ko na o fa pico le vai ka. E ko intention fo kia lao fili e sol. The real intention can they protect ai fa unga o fare area. Me he kau criminal mind, corrupt intentions. Ai ko no lau mari he ko no hinga fu solo ko. Me pang ana pinga fu ke pang malanga. Ko na ta to kange me ko. Ko ni la yang e fai hala e pure ana. Ko ni la yang e tai fi mari ka. Ka ko unuange ia fa kau. Ko ne whakapāti pe once o whakapāti a whare area. O automatic ko te whikau I hata pe te whaino ina mai hata. Ai wele vene te pire ho. Once o whakapāti. Ai ko uhinga koe na ulau haka ai koe kupune maano. Koe kupune maano nai tutuni e ko ni sutone. Kau ke whare peta. Neo mo ko tupo ulaki na ni fōtuto e whare ke te pire ho. Uhinga pe ke whare peta. Ke tālanga iai moarea iai kaha. Ka unauhanga foko ai ke koe osi koe ai bribery pa mono ansi te kau e kau minister to tolu koe puleanga koe ka foka kreo na tolo whaulao ke protect the interest koe corrupt and bribery intentions I whare area ai o koe interest ia kakai koe interest ia good governance tambo purelele koe interest ia ne afio tambo kaha
interest fa foi tui pe ya ki na to ai ke na whakakengi to koe whakatila to koe hai no whinga koe e solo koe awarisi koe tonga mea koe no whai whami nau awarisi to hongo fulu na ai ako tu haka peha ki moto ai mono ki whami o saini haki pepa piri au ana uhinga whako no ai e mea koe ia ke filter out ke ma ke whakapapau i o koe ki tuunga whalala ang. Ki, neo ngoi desi i ka iai. Ai whahingai nei, ai whahingai nau whanongo, na nau takai holo kai ke mau e nau kone manoa pana. Kolo mui ei pe. Ai a ki au, ai na te ton ke osko e pai prina te toni nau te hiki. E kono uhinga, e whalahe matapau o mahi tau koni sūtoni. E eligibility ke whiri whare are. A fu whalahe. A koe fui, ane whalahe o ku o kai peke ke vale mo fua go ke hugo o kantiti a ke ala nge solo e ke nge ki pat ena ni musi de un autari pe au fa no dai mo ki pat ena ka to nga da ta yo ke ka go poini fu fala e ko au go ai ha fa nga constitutional safeguard mo fa nga legal framework ange go hanga whakawha si. Koe whahinga go e saksi te o lawa hu mai matapa. Te o pai ke winga ke nau hao haoa. Pat kau ki manifia whainga maari e ke nau pao si. Whalala. Koe. Ko dim hala ko o ku mahino e whakatala no he whakaukau ko ia. O koe o whehu i heni o ku lahi na whanga o mai i he whakaukau ko ni hange ko ni kono whakailo ko he kau no pere. Ho lea koe ke kau no pere. Koe ngahi mea ko tawa pere o whai hange ko tamahe taha ko ni. Upolo kalama ko ta whahau ko ta whakakata ake kau no pere. Koe tala noa ke kau no pere. Koe whehu i ko na o mai. Pe e kau lere eni hakai ke mo wawhi ma kau no pere. Ki he whiri koe no be ma. Ki hau hapure anga fo o maha koe mea ki mui. Ko tia mahalo koe whehu i to tonu ko ton ke whai. Ko amanak koe ke whai homo patseti. Wahu homo patseti. Ka pai una e kau no pere ke ta whaaki koe e pure anga malolo. Ko hare me hoko ki homo patseti. Ki patseti e whanua. Ko papai un na pe ko nau ita na doria ho fa fa ita na do. Pai no vale vai tam tai fiu mi pare ari. Solo. O kui kai au pito ke te ho ha. Nai talu pe ta hu ma ta hanga ria. Te kono winga na pendi. Kapa te mo ki ho hoko atu ai pe fo to ko. O mo de la u ai mo to a me ka u ni chama. Kolo to ke ata. E kai la ko ke sempa kai lele ka usia. Koi. Ko uhinga ya solo na talaka ko te ta alve hala lo to kolo. Ka pau mahino ko ke sempa. Ka fai mo kai la mai ke kai ko ke sempa. I kai ke tau ke alwe pe tau to mo fa ore. Ai ke fai mo nau ilo o ku kovi me au nau fai. O ko inia. E ko la mari ke pure ile le fon wa. Pa ke la ilo o ma te uri. Ke osi ho kai pa ga alfa. Pai ke kapau pai ke ma o ma o si ya. Ke whakakau kau peia. Lima peia. Au peia. Lima peia pure kovi. Merino pe. Me ko foi fenomena. Whakanatula ia. It's a natural phenomena. Cause and effect. Alu ko vai fai tu ni. O pai ke hinga ke kakai o pe. Toka. O kata mai. E ko fa ngawe ko ia. Nau sal. Intelligence. Ko intelligence ko kia ko me fai tani. Me ofa ya tua. Lava tala ke. Mon manu me fai ngata. E ko fa rea ke ia.
Tai mena nau tohi mai ki hakari. Au na kua hakari na. Ei tu halai ko mai ki ai. Ko fite ko ni stone ko tau tai na ki rea aki mo tohi whakauka. Ko whai e au. Patongia o mai ko ni stone. Patongia ia ai taha mamahi ke ne ave au ki whamawa. Ka pau ne pe o ko ki whei. Pai ko patongia ki whai. Ua, ko whamana tuatu. Koe e ki naki ana e whai e kau filosofia kariki. Ke na whanga ko whakamatala ia human being. It's an animal plus rational thinking. Au nau pehe ko whahinga tangata, ko whahinga pia monu manu. Ka kono tānaki mai ai rational thinking. Kau tau elevate lewa me monu manu, hoko ko tanga. Sai. Ko remove be, o ke hikinima tai ngaua ke rational thinking. Ke tipeit tai ngaua ke rational thinking. Tipeita ke tau pia. You are reducing yourself to animal. Ko fenomena ia ko hame ke utokala ke pia. Ko remove be ko rational thinking. Ai ko whakaukau ni rational thinking. Ho ta whakapeo hi o pāloti kai tipeiti. Solo po tu aquí ko na ke alma ki fefile. Ko ha tari kai. Tari tonu ia sai ta hui ni ma po ai mo e tonu. O ke te ko fonga ko fonga ya. Tu o ke engage rational thinking ai po ai be to mo me para la fama. More a bit the rational. Ai ko no foi fare ale ko e foi fenomena go ya. You are reducing yourself to animal. Nobody need to say this. But you are. Vive ni ko te mahalo ku mahino. Ai whakatala na ko ni ku ta whahoko ki he ngai ke feu ko ni. Ko bagai ke ta taimi o se ta taimi. Ta ki fok mo fa os ki he o folau whahoko. Ko ke ha maka to unga e folau ku ke I Hong Kong ai dai ni mi. Mo lele ko ia ku ke manaki ma o he fonua me o folau whahoko ko na. Solo lava kita ki break minute ta. Ki o ma ki na vai. Asi ko fonua ni very dry au. Au sai ta pula nya. Mau ki malolo nya. Ana wino ko hina vai ni manoa. Koi fairway ko to peo ko hina vai e ua petolo. Okay. Dawa mai ni ke tau mui tau polo kalama pia ange ko mai he minister foki o mai ni hina vai. Ko te o kulahi a pita pe u fehu ia ko mo o mai kainga ko wakahi foki he ni pa ko miss out ai ni ange ko ngai fehu ia ko si o kutari ma o pe ia ngai polo kalama ko do pe ka ko hinga ko ki honga fehu I e ka pau tau fehu I pe fehu I tatau he programa ko tau pe ka kia mea ia e programa e hao ke wha tala noa ai te tau fe fok aki pe ngai fehu I ka kwai pe ho mo oni ka pau ke toki huu mai ke programa o kuke o mai u fehu I na spa maala ki mua ka ke te ke lava pe ko foki ke ngai programa ki mua o mamatai o kuiai pe utari ngai fehu I ko ia kwai pe ngai fehu I o ku huu mai feunga mo e ka venga ko ni tau tala noa ki ai pe aku lava ave pe kwa be ngai fehui mate mo tokolahi mo fehui pe ko tokanga ki uhanga ki minister ki fai tala noa pe mahal kwa be ngai fehui ko miss out te tok foki mai ia he o se prokalama o pick up ngai fehui ko ia ki ave ki ai ko nga ki I programa hoko lava o ave ki minister ko tala noa ko ni he fehui ko manatu I haki ai ko manatu I hake ai tahana ne tohi mai o kore mai ko ngā ko nau whakangongo ko hai mea koko ki he ke fly new o kuai ha whahinga o ku move ki mua ai area ko iahan ko ni na whai ha kautaha ia e puna whakawaha pure anga ko ngā ka nau ngāwe e ka nau tolu e waka koe ka ke nau te totongi ngahi
tau taha koe tai nimi ka nau unu o ngau eke ai waka koe e ngau eke ke fly ki toa preanga ka kunga na ngale te ki uhanga o atu whiwhi uke pibe koe ko tahana ni hanga o tohi mā kore mai ke kore atu mua pe ku in process e ngau e koe ia pe ko hai mea tunga wa o ki ai ka pau e hoko a hakau taha koe fly niu koe kau taha te ne whai puna whawaha preanga pe ke tau wa o ke tau ke kamata pe tau ke nofo pe i he whalot whanua ke orewa ke māue ka tau ngā unu kia. Na mahua ma korea ki ma ma ki wa. Tau i men sa. Ko tui mahalo koe ki tuku i mai changa me sa tahe ko tui ko nake ki e ongo mai ni ki kamatarea mai ko tui koe kamata ke ose maka e telefoni. Pesor. Koe. Niki ose maka. Koe. Apakapau o ku... Kako no mau foke e supermarket. Tako ne o siala ni. Tako ai ki miliona. Vitamin. O feta complicated never fai tutu. Kia hawe mo whakaukau. I he whakaukau ka. O e tentai ai kautaha ela ineri ki private sector. Kako whiu whiwa. Ai whiu lau miliona koe nei. Nei o amore. Ai ako whiu hono whakaukau i pe. Tanga pe. Ai ka koe. Ka koe. Ko tūkai whakai tai mini na mau. Mauraki tu pe fai tu ni ke mauraki sionga ka fo ke restore service e ta minimum cost ma tu na wa la veo nei ko ku mai ai o wa mo ne fo tu e no ha ke to no ha milion ne ona na was no he retirement ni ona milion ka koe mau he ko whakamatala koe na mai na hangi hono whalere koe kau taha wapu na whalere. Whasi o lere pe taxi ka mau pato whasi o maha ki engineer he tapaki. Naki ke pehe ke a whainga whotutu. Whotutu ia ke tolonga. Pakai ke ai ha henga ke hawe wakapuna ki loto. Ai pe ki garage pe ia. Aia na iai whainga whakaukau ia e kusio wa a kua vai wha teknika. Mai anga whotutu whatala noa. E ngai mea so. O koe ai o mai u engineering report ai paso. Pa mo si voi veki. Ha koe no ko ngau fa engineer na fu maulalo o pito. Ono whakahoko mai. Aio. Kana e whai pe tutaki mai a me fly new. No taiba mo kuate. E kawaka nau whinga. Foi fokia pe te naulawa ma te teu ke nau take up. Lolo tonga kai au te ke mau mai ai mana whaati. Tai ka lawa ke wha pai tu tun le lei. Te koe hā koe lahi. Ai lolo te mo ua. Te koe. Kai ke. Koe tū koe he koe anga ni whaukau. He kusio koe ke. He progression mamania mo na nga ela ini ko tonga big struggle. Ai ko kusio o firma o ke tauhanga empower e tau kakai. E tau lava take ownership e tau destination. O kurini ang kau neongo o tu yang yawia.
ke tau piki peki me fisi. Ange o tau piki peki fisi. Ange ko piki peki a fisi ko koi e kwantas. Nai ki kou sea pea fisi mo kwantas. Ka nau whalelelere peo. Fiut whakataha pe nau. E nau professionalism mo nau technical mo nau pau. Administrator. Ah, we taimi o nau o si. Flores. Ko tau tolu. Eke o rini au ia ke no whawhainga maari e kautonga. Ke ha tem ke nau lava o. Aia ki au ka pau e anga ka pau e tunga vai taimi. Ko e longa lahi e konua me retirement fund. Me kau ngā o whakura. E tunga kuku iai. Ka pau e solo te mautuha ke ahau ni mai au tikrea pe rapa te e ongo ki whetangi ka kai. Ko e whakafoa ko ia e mahalo e ongo atu peki musila no whakafoa e kore. Ka koe hinga ia ko koe ai whinga wai e rewa whotutu ia ka pau e pehehe e ko hunga peke expende ai CVC ke ne build haka whainga. Ka pau pehehe he fly niuwe na ona to CVC. Ka koe haha nau whainga contribution e po pesete nima pesete onga fule tiki o nau whainga se ai e ruru tai ka nau ngau e ke ai kau taha ngau e ke kau ai tai me nau ai se a whahinga whakatutu pehe ai o tui te mau tok tala noa e mea ko ia he wike kahau e halau pau e kona moni solo ko mahu inga pe kona moni ko whai tutun ko he whakau pau peke o mai a o benki kakai e tau lava ngā ue o ngā ue e whakau pau o kule leia ai ue e taha mai mani invest ka kia hapa inga invest o ko mahu inga ia ke lava service o restore ka lava paanga goine e kau retirement fund ia whakafoki ka lava ke hopa te service ka koe ui ka fulo loto goine ai uo goine keri o painga taia pe ka pau na o mau mai mo i pot atita o tu ia o si vave ka ka hanga fuko grau right now when mau whinga i ha whainga find a way e start service e kau fuko budget supplementary budget i 1 million na mau pehe e ave ki whare a rea e nau tāri. Kai ko mea koe ki ngau e aki, that is a meta or later. Ka koe provisions ke iai hawhainga, ai ko ki o ke whaka ke iaha ki mai alalo. Ke o e toki whaaki he hori si, ka toki tau whaake mai ke. Ko tau whaa rewa ko ia, e nau i whai hala. Ai na winga pio no ai ana ia. E koe ke e ko via solo ka pai taria pachet pakai ki ngau e. Ia ha ia ia. Wai hia ia ka pai te ala ko ka hasirinda ka ki kau e pachet. Ko winga e hono pisi. Ka koe whakapoto foto e whai ake. Ko winga pe ia ka mau whinga e ka mau puse performance ka moe sevese. Ke nau lava o fully functional o pe o kawai na. Oscar ka mau find a way te mitigate that issue o loto. Ko eu tui ko me ke whakawaiwawe so kaya i matunga whakaang. E pukuinga te keke o mai hangai. O maa popa e atika. Ka koe hala whanonga koe au kui aipe. Aia koe anga i whakaukau. Kau te lava he fly new ka moe lulu tai moe will to ngao. O fomu a whainga private company ka pase pulu. Pase pulu ka nau tolke. E kono moni o potential o ia he tau kakai. Koki, ela te kon ko Willy Cock.
nei tai fi mari be ko go hende au lu tai pe alu ya ki ko ni kino ko ni fa no ko no fe tonge pure anga ku feeling de vai ke ko ai ko fa ngame be ulah ya pit be mo ka pilot ka engineer ka go tui ke ui pare mi apa mo ne ka ni ha foto to fa au inga ke no accommodative ya pito tau ka pe o anga kai wa ka mari ka ka pa wa na foto to na pe ele lei ke na piki peki ke fiki ya we kana ufai o mai ia me ngai technical sound e ko me fuke solo ko pa ale aku ale o fa o ka politika re ke na fai to ni e me fa teknika e na o hanga o e ke ko hala fononga ia ko ki white wolf so ko ke tunga ko vi na ia e white wolf na ti ku ya to si voi ve ai ai e certificate e a wefiness to ngau le va ti palmo ni ka injinia kono fixo lo to fai le va no ai no test e paso ai ke yo kai lava ke puna ai pa pa lava o mau ke ui pa au ai ke lava nge puna ka to fri ku lo to fai mo ngau ke fa le mala va puna ko ha ai ke lava to sa pa ya ko ko tiu ko ne conference pe mau inga pe ke re ngai ke lava pa ngava ka to pe pe ke ko konga ye fa la ka mo ki pero o pe mau ke alfa ta pe ai fa la ka mo ma o mai BCT mai fa matala panga kau kai ke almu ala ka pakala ka ya patala mai mau kau kai ka be ke nanga o pa ma o kai ka BCT Koi. Biben mahalo ko konga ki mui tatara no mai ko ni mahalo ku ai be mon ne fan ki mot ai. Ka ko be mo ku nga ku ke ta fe unga e ta polokala ma he hon. Ku wa pe ha me ke ka ta toki hoko te u ho folau manga he me ke he I he ta polokala ma hoko ma na te sayang ai inda de di mahalo ku ki follow up fo ke ta le mai pa ko ki hot top down neti. Ha mea ke te lotu ke ta ke whama apo opo kei kada toki hoko te wikao. la voci solo Koi. io sai pe poi po ke ta ko ni o au e ki ai Koi. to papa pe to ki ta ki pe mari he fe Okay. pada tu le le me ko ni fola ko me ko ni fola na o ski kamata interview ai va fi ko ni ya ne ka ko si o ko ki fu to mo ya bite fo noa atong e me ko to pe ko mo yo ma va he ta mama dia mo ni lau ko e tau fononga mai nei tau lue mai pe lue mama lue atong pe to mama to ma tong lua mama lua tong wale pe le leo mama ai hapot pot tong ai tu ko ni tai vidi fu mama o puta mama dia Okay. o kau fu ke me ko fi ai pe anga ki ko lau ko dio nai ai tong ni te hanga pe ia te fa lo to ia e ngai review ko no e mahu inga ko system mahu inga ke structure nga we ya hano proper procedures unpack ke ha workflow flow chart ko ha fa inga hala fono ke mateu teu digital intelligence ke ta toki programa ke au kona
Okay. Ko tui malo pito piven malo pito e ma whenga mali e pe me Hong Kong hena. Ke lava o whahoko ke ta program patwhanua i he pewhini. Tala mono a te he pekia o what kere koe me family ta toki whelonga ki i wikahau. Alo pisol o what. Kainga ko whamalo atu ke tiki mautolu i he lava koe ke tau kauwhataha i he program patwhanua whou. Pia mo e Eki Minister Policy Business i mga hei business e preanga, Paula Pimen Puikala, i he proklama koe a whatwhanua fo au ke weekend, ku whataonga bena e ongole rei atu ka tiki mo tolu ai proklama, pia mo e kolwha more atu ka tiki mo tolu, o ku lahi mo ngai whihe ui, ka koe ke lava ke whahoko, te whaipeha pakai ki ai, lava ke piki mahawhangi whihe ui ai, ta peua pe tolu, ke lava o awe ki he minister, mana tui whoki, o ku iai be e polokala mai a ma whahoko i hafo i taimi o ku kake mate talanoa maka i siu whewheg ma ka mata be maua ia o tau talanoa mo ngai whehui ta naki be u whehui ke lahi. Baka nilere ko whi polokala maka ka tari whehui be me mua ki mui talanoa i behe i siu kou whai ke whehui. Ka koe lahi taha ngai polokala maa whok mantui koe whakamama ngai i siu kou hoko. Aia o ku tuku ai whainga maari lahi taha ki ai kene whai whamama ke mahino ato ki whai rewa e uwhehui. Kai tamita tāpe ko whamalo atu he lava koi ai proklama i Hawatani, whamalo ke kau sponsor, ki mo tolu mo sponsor mai proklama, nea mo koe ke mo loto ke whakaha ho mo hingoa. Kau ku hoko o tokoni, ke lava ai proklama o whahoko atu, pe mo proklama koi pia mi he vipon media. Ko e kau taha ena, no ko ia South Pacific Loans, ko taha ia kau sponsor, main sponsor ai Polokalama, no valungi au, valu, iwa valu, ka pau ke fia mau no i Okalani no sila. O game mo ngahi kau sponsor, o komana ke nau humai, ke tau Polokalama, moyang, ka ko tau wharenge vala ko ia i loto nuku alofa mandi ko ta na na tal peno ma o mai be begi ong ka ngahi vala ke ngahi vala he time ko to pe ko vala ko ki he whakame ko si tongana a mo lava ke be ki page facing hanga ke tau mo pe au i loto nuku alofa pe ko fika hiva he pata fehi o tori mo fili ai ko tau whare ko si ke lere pe mo ia i ta whaaki ko ia o e tau mo pe au ta whaaki ko ia page facing Francis Tickets, te ke lava ki ai, lahi apita mo ngahi klipa, mo ngahi nau kosi ulu, te ke lava o mau ka doa tu mi ai, i he Francis Tickets, ke te hela, ko ngahi mean, ko ngahi nau kosi eni, whakai no poni, te ke lava mau ko doa tu ia, pe mi ai, ko e kau dah maka ko ia atesi i Brisbane, Australia, o ke lere pe mo ne live stream, pe ke ne ta whalani, pe mo tui kote, te ke whetu taki whika telefoni koina o ku asia tuko ia i he screen. Pe tau proklama koe no hiki, a maari pe ko whai aha pe ko hape whainga kātoanga ke hiki filimi pe whai tā i lai anta o ku ngā unu ki ai e tau mau ngāwe koe ngā ku o si mao ngā he nau whai ano pōni ke whahoko aki no wataha ua no anima no aono no afitu kau ke whia mao ke whai tā i maari mo kau tō ko fu wa mahafua ngai Polokalama te ke lava o whetu taki mai koe konga koe ka pau waha mari ka waha tō kofu mo mea ko si mau mo ma whare ko si ulu koe ia i Nusilani tahaloani toni ke ne hanga o whahoko ngā ua koe a whakaprofesionari ki he kau tō kofu tamaki tangata koe ngā ki kosa honau ulu tere honau kawa mo hake mate rei ki he aho koe hoko ke aho mari o mau lava wa o to peke ho tere ko ke iai hoko ai service ko ia taholanton te ke la pe fitu taki fo i hene fia telefoni no wadaha no valvalu wa fitu iwa tahiwa te ke lava ki ai tahiwa pi moinu avenue olewa va ai ko ia o e main Francia Francis Tickets heni ai o ko ai ko va ko e itonga ko ngata ia tau Polokalama ko ke ahoni pa malo la hia te mo tol ko tobe o kumo lava mai, mamata e tau Polokalama, o mea tau toki whelongo aki i he wiki kahau, o whake mo mau ha pekia fia,
mo whauri tokanga, ke ona mo accident, o mo rea ha moui, i he taimi pekia mo mea.